amen. Tukungute. Where's my children? Yeah, Zenata. Kita usitera kwa kagende. Aba Amen. Now, now, where's my children? Where's my children? Nta probleme za polisi kandi tidutambutsa agasipidi limiti ngo tuvuye gutarama uko ntadufata dore Imana icyubahiro dushimire kumara gutaha.
What is the camera? abashyitsi babukirize kuza hano ni ibikundi bigera nka bitanu byose ko birashaka ngo bizoze mbere ya rona nimwemera kuzovyakira tuzagira ibihe byiza cyane hari umuntu wataye kontanke y'imodoka ye hano babasiripa irebere hariya mzee wasize igitabo hano n'ijoro yari inyuma iyo twagisize nimba kigihari imana ibamugisha reka rero izi faranga idolari ijana zirahabwa abaririmbyi bose bavuye mu masiteti bazishyuremo gaze bagenda ariko uyu mudamu mukanda nitwe twamwakiriye ashitse hano yakundaga igisirimba censhi sinari guheruka aravuga ngo nyabona ngo bamuririmbire ku karirimbo kandi mubuki mudaki fata izi faranga niho uzaba abakorari banyiyo bavuye zigaburira zigurira zitwara amavuta yembe sinokwangira uyu mubyeyi yavuye iriya za ituri za beni nawe uva mu bwoko muri beni n'iriya mu rurango babuze muririmbe buke nimumara nabitwe mujye gutera indirimbo dusoze dutahe abantu umwuka wareze igipimo ngaho kadeta na Paul Josette
dufite porogaramu yo kwamatangira gusimba kandi bijya byo kwama ngo tugire buke buke ngo tubone ubwo gusimba umwanya sibyo noneho rero ikagufiya nibiba ngombwa iminota itatu uvuge mbere icyo mbagera babwira jewe zasimba izagisimba kenshi ariko siporo tugiye gusimba niba ngombwa tugisimba gatatu ariko gusa jewe simbona bucumbiye ubwo batandatu dushitse tugifite nanone ariko ikomeze naje nawe Yesu abamugisha uyu mugabo kandi barazambara bazosengera kwa pasiteri kugeza ubu n'ibyo bahamagara bari gusengera kandi abantu bose bavuga ngo barasanze ariko jewe abahamagara buri kimwe bazi uzabifuza abasore bake urabona rero imana icyubahiro jewe sinajya kwitwa karegerere bivuyeho ariko ubu nyine abino nibo baza barigita ariko muri Afurika abino baza bakarigita ni byiza cyane ni akaregerere ariko gafite izo gakondo naho turabona
Bwana asifiwe. Jewe iyo dusenze tugasenga Imana izivugisha kandi imvugishije imbazi ko ari yose. Isubiye kuko imbezi kugira ngo usubire kimwe Imana izake none asubize tubabarire rimwe kizo jewe ngo ngo dusibe ahibash muzodusha ifaranga abikora bw'Imana kuri bonane bozo umugwiza tu none naramubaye Wezi manishwa. Haleluya. Bwana sifiwe. Umugwiza tu. Kandi bukuru. None rero umuntu harimo kofi yanje n'ibyangombwa zose z'ifamiliya. Amakarite yose nayo nabasigiye kashi. Kugira ngo tubisenge. Tubwire Imana ngo tubwire Satani uzo azabesha abantu. Nawe ukibesha abantu bishoboka. Kinyoshoboka. Wezi manishwa. Yashoboka yuko se ho mukeya ukumva ko bishize bishega. Umuntu wese uri ubwoba bw'ubuzima ari hano akagira ubwoba bw'iwabo bw'ubuzima kuko haje gupfa kuko ntacazagera ashobora gukoresha udusenga n'ibisengesho byose. Turambiriza shetani nta mahitamo ugira uzi uko aho ari cyo wokora zose zaragucanze ucangaruke mu izina rya Yesu. Basenga mwemera azayigisha ijambo kandi fata ariko kugira abana abangaba n'abajana n'abajana turaze yampamagaye nimugoroba bari mu gitaramo baransengeje ndabemera kandi ndabubaha ariko uyu mushiki wacu aravuga ngo afite akajambo tumwicara inama mbasezerera Kuwa gatandatu twagize ibyago bidufasha guhura abantu bajya muri Kongo noneho kuwa kabiri bazasha icyifuzo ni uko kandi ndabyizeye kuko nashobora abantu yani agira imbaraga agende aje gushingura kuko bavuga ngo icyo nzi nuko yagiye mu ijuru baba rero agenda ashingure n'abacire abona imbaraga icyo cyifuzo bashakaga guhura. Pole sana umusore arimo abagatabaje ni wafomoye mu bukuru bw'ibirayiro Yesu akomeze imiryango tambuka hano bityo bisemba kimwe cyongere bitumara turasenga tutasenga. Okay. Mugishyire turasimba turarapfundura kandi tugasimba. Wewe umuka w'amafaranga twajya kurira igihe wagize ikintu gifatika imodoka ikabira bronze bakakuzamura insurance ibintu ajya mapema kandi ni jogo tunafika ngo umutima turambira ngo tumenga ukiri ku isi wamara kugenda azobera ntabwo kubateka bashitse izina ryawe ryubeho Mana yacu. Uri umunyembaraga zikomeye yuko ntawe muhari. Iyo uvuze rimwe binabituza kandi bigategekwa kuko bivugwa n'Imana isumba zose. Urabuze tubaho tugira ubuzima turagenda turahumeka turavuga biratungana Yesu kuko uri muri twebwe. Turamusabiye data wewe watuzukije niwe washobora kumuzutsa. Izo mbaraga ntizirashira, izo mbaraga ntiziraheka, izo mbaraga ntiziratsindwa, izo mbaraga ntizovangirwa, izo mbaraga ntizosubizwamo, izo mbaraga ntizoshongererwa n'imbaraga zisumba zose. Urakoze Yesu kubw'ibintu n'ibitangaza. Amen.
twagiye muri Kentucky pasiteri ahora twirukana saa yine z'ijoro byananiranye. Amatangazo ku bakristo basengera hano uzayahabwa ku mbuga z'itorero azabageraho. Ikindi rero Bishop na Pastor Seti turaza kubonana mu gihe hano dusezerana.